Ovo je priča o jedinoj zgradi koja čuva izvorni grb kraljevske porodice Obrenović. Ona je i najstarija građevina u Čačku. Grbovi su bili oslikani i na drugim zgradama u kojima su živjeli Obrenovići, ali je jedino ovaj preživeo istorijske promene. Vlasnik i graditelj konaka je bio Jovan Obrenović, rođeni brat kneza Miloša Obrenovića. U narodu je bio poznat kao gospodar Jovan, a imao je funkciju komandanta vojske i guvernera u ovom delu Srbije. Titulu gospodara je zaslužio učešćem u Drugom srpskom ustanku, kada se istakao u boju na Ljubiću, koji se nalazi u blizini Čačka. Ulagao je u obnove manastira i doprineo pravilnom razvoju Čačka, gradeći nove zgrade i puteve za potrebe naroda. Iako konak Jovana Obrenovića nije jedina zgrada koja je nastala u periodu njegovog boravka u Čačku, ona je jedina koja je preživela ratove i poplave. Morava je toliko puta ovaj konak poplavila da je nastala i narodna izreka: kiša pade pa Morava potopi Jovanove dvore. Zgrada je nastala 1835. godine za manje od godinu dana, a zahvaljujući njenoj izdržljivosti danas predstavlja jedinstven primer varoške gradnje tog vremena. Sada se u ovom konaku nalazi Narodni muzej Čačka, koji nije mogao naći bolje mesto. Ovo je priča o pravom spa centru iz 4. veka. Kao današnji veliki spa i wellness centri, imao je nekoliko prostorija različitih dimenzija i namena i više različitih kupatila. Cela građevina je bila prijatno topla, iako se radi o periodu pre 18 vekova. Kroz sve prostorije, podove i zidove bilo je sprovedeno grejanje. Ložište koje je zagrevalo vodu je bilo izvan zgrade, dok je zagrani vazduh kružio ispod podova bazena i kroz zidove u kojima su ostavljene šupljine. Naziv ovog neverovatnog arheološkog nalazišta je Rimske terme. Pronađeni su sasvim slučajno 70. godina prošlog veka u centru Čačka. Ove terme su imale čak zastakljene prozore, bogato ukrašene zidove i prostor. Voda je zbog čistoće u centar ulazila kroz keramičke cevi, a izlazila kroz bakarne. Ova vrsta kupatila nastala iz grčkih javnih kupatila bila su središta zdravlja i kulture. U njima su ljudi provodili dosta vremena, uživajući u kupanju, sportu, druženju, literaturi, umetnosti, muzici. Uređenje termi iz 4. veka čini se naprednim za mnoge današnje spa i wellness centre. Rimske terme spadaju u grupu arheoloških nalazišta od velikog značaja, a o njima brine Narodni muzej Čačka. Ova zgrada u Čačku je trebalo da bude zgrada aerodroma u Hrvatskoj. Sredinom prošlog veka izašao je konkurs za projekat gradnje aerodroma u Puli. Tu je već postojao vojni aerodrom, ali su želeli da naprave i civilni. Igrom slučaja, predivan projekat malog aerodroma, koji je izgradio zagrebački arhitekta Louis Schwerer, nije pobedio na konkursu. Kako mu taj projekat ne bi propao, prodao ga je gradu Čačku za gradnju Doma kulture. Malo ga je preuredio, premještajući neke prostorije, ali ne menjajući mnogo spoljašnji izgled. Dom kulture je završen 1971. godine. Zauzima površinu od 4000 metara kvadratnih i zaista spoljašnjim i unutrašnjim izgledom podsjeća na mini aerodrom. Dom kulture danas nosi naziv Kulturni centar Čačka, a u njemu se nalazi više programskih celina, odnosno više prostorija različitih kulturnih namena. Ima salu za pozorišne predstave od čak 600 sedišta, galeriju slika, bioskopsku salu i ogroman hol koji krasi najveći fikus na Balkanu i još mnogo toga. Zato kada ste u Čačku imate priliku da se osjetite kao da ste na aerodromu.